Mulana Sudanmai, Wangsam Babu, 70th Sibuba KBB Youth Convention Toijung Boy Bulan, Kawang Angjing, Jiang Simai Se, Nyobu Konyo Balan, Sibu, KBBB, Executive Secretary High, Youth Secretary Nia Woibu, Konyak Pangjim Staff Lan, Oren Ministers Lan, Konyak Jingyu Jingha, Pumainuk Pastor Lan, Youth Pastor Lan Woyang e Baibu Chongbu Konyak, Jinla Lan Erside Menyungbu Fanang. Konyak Kodado, Imani Jane. Olivi, Pishi, Jana Nishna, maybe Konyak Kodado Koyakile Kaldivi Pishi Hobo. Around the Anbeku Nabujivo, Olivi apologies. Amige personally Jana Hando Ektam Konyak Kodas Mui do Sikure try Gurada personally Jana Manuando Jani Tagibo, Moektan try Guriaze, next time though Paradak Konyak Kota the Kobble try Gurubo, Olivi, Ajigani do Konyak Kota rather Imaniko when I Jana ideas. First of all, I want to give my sincere thanks and gratitude to the program committee for giving me this opportunity to speak in front of you all, in front of such noted people and in front of all Konyak youths gathered over here. So, as a doctor, as my profession is medical, whatever I speak like today, I might add a point or two related to health. So I would request all of you to kindly bear with me for a few minutes. Aji ami kan iman khushi baigna sob manu Konyak Youth Convention karne koigna Konyak Youth kan kiman jama gorina je ekdam khushi baigna je hudiule question ekta ase ami kan ge aji Konyak Youth kan ge hudiu munjado. What are your thoughts in your mind today as we celebrate this 70th KBBB Youth Convention? At this very moment, what are your thoughts? Apni aji ki bhavna ase? Kile mane, when we look at the world, amihan bahar manuhan ke saile to, like even locally Nagaland saile alak chat khan saile to, tahan ki hoye je? Akas te uri ase, aji. They are going to the depths of the water. They are exploring the universe. Holibi, Amihan Konyak Youth Khan, ki rasta de jai aje, Amihan dikhi aje. Hoi, so manu inga aje koan hoi. Holibi, Amihan Konyak Youth Khan ulta rasta de jabe bishi aje. Kile mane, as a doctor, ami OSD laga nodal officer aje district hospital mon laga. To ami tade clients kan saigna jadande. Clients can do 15 years takbi thage, 16 years thage, 17 years thage, less than 20 years thage, less than 30 years thage. Ekdam youth can thage. OST meaning opioid substitution therapy. Idu ki garne di golo to tawai kha garne, tawai to chariboli garne di amihan. To idu laga client can do ami saina jailu to. It is very sad. It is very sad because idu pishi monduk laga kotha ase kile mane Konyak youth can ki rasta de jai ase idu amihan. Bhavna guru lage. Idu OST clients kan saigna chaile to Konyak laga to youngsters kani bishi ase idu amihan aji yede kiman youth kan jama hoigna ase amihan khode chaile bi nijur kogai bhai khan ge nijur sadi khan ge nijur society de nijur community de ekchun ge encourage kurubo idu rasta de najawole gane aro idu addiction khan drug hobi alcohol hobi other addictions hobi idu hande najawol gane ekchun ge encourage koribo koina amni hange sobke janai dia je kile mane especially when we are talking about this drug ami han idu drug laga kita kotha kobo injection ba loi injection ba maximum loi to injection gane ki hoy ekchun ge bimar lage ekdam dangerous bimar khan ase hepatitis B khan ase hepatitis C khan ase HIV ase idu gane tawai do ami han whole life khawole ulai jai aro idu laga bimar do social stigma hoi jai taiki idu
ai itu manu ke itu bimar aja itu manu ke itu bimar aja manu inga manu la niam aja inga koi jai to itu jan tai society de back koi jai itu karne ami han একজন কে কোড়ে যাইলিবি এনকারেজ করিব ইনগা রাস্তাতে নেপেরাবল কারণে আৰু সেকেন্ডলি আমি কো মন যাতো হয় সব কন্যাক ইউথ খান ইনগা জকোয়ান হয় হলিবি ওয়ার্ক কালচার এন্ড এডুকেশন ওয়ার্ক কালচার আমি খান কন্যাক ইউথ খান ছুটু কাম করবলে বেশি শরম লাগে ইনগা নহব লাগে কেলে মানে whether it is the tangor hobby chutu hobby kam aje kam gure aje you don't have to feel shy because even if you are doing small thing you are learning by doing that is education apni nijur kurigina noila apni nijur kurigina pet kamaya aje noila apni nijur kurigina experience kurias bolo to that is very good thing very good attitude of ours itu mohan kitabi sorong khawle kam nai ami han kam guri je bole ei tai do itu তাই তো সুপার করে আছে তো নইলে তাই তাই ছোট মোটো কাম করে আছে তো নইলে তাই তাই বাম্বু ভাঙা আছে তো ইটো খান লাগা মহান লাগা ইটো ওয়ার্ক ইথিক্স ওয়ার্ক কালচার ইটো বিল্ড আপ কৰিবলৈ কাৰণে একচুয়ালি কি সাপোর্ট কৰিব মই একটা ইটো জানাই দিয়া যে আৰু নাম্বার 3 আই ফিল লাইক দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিং ইভেন ইন মাই লাইফ আই হ্যাভ এক্সপেৰিয়েন্স বিকজ ইটো কি আছে বলে ফিয়ার অফ দ্য লর্ড হয় দেয়ার আর মেনি লাইক pastors here reverend preachers here they will know more of this thing but this is a very basic thing as a Christian I mean ishor ke phui hoigina ishor ke like when we talk about fear mane like ishor ke ai taiba inga kuribo taiba maribo taiba punishment dibo bhagwan ge inga phui kha laga noi holibi to be humbling ourselves before the Lord noile like to submit everything to the Lord আমি han ki kurilebi as a student noile as a like government servant noile as a whatever youth holibi leader holibi inga holibi ami han when we like fear the Lord and submit everything to the Lord like Bible libi likhina je we all know fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge inga idura inga hoise bole ami han bhagwan ge janise bole taira rasta do sob khuli dibo and then when we humble ourselves before the Lord then only we can like make the society amian society banao bole bi ishor laga rasta par berailo to society bi banao like paribo then only we can influence the society aro ami han ishor ke jani na thagi je bole bi manu laga blessing hole bi bhagwan la blessing hole bi inga babo goina janai dia je and then ami ko monja do hoi moi kitia MBBS puri gina thagise moi specialist kuru psi kuru monjaije because ami han hoi idia do specialist kan bi konyak manuan bisi ola aje holibi specialist kan na thande ai moi specialist kuri je bolo do moi la niju laga manuge moi pisi aro kiman service dibo paribu na ininga bhabna ra moi specialist kuri je to hoi bimar manu to sob moi ra sai dibo ininga ko laga no sob moi jani aje ininga ko laga noi holibi amni hange kobu monjado amni han niju bosti de chailibi district hospital ahadende eku hesitate kurule nalage eku bhui khawle kam nai kiba kibi taw da se golibi ami ge hudibi noila alak doctor han bi ajikali to sob niju mohan niju manu hani aje konyak manu hani aje aro tahan ge osor na chailibi moi osor da aibi ki taw da je hudibi ki bimar je ami henge kobi hoi itia ko nisina sob bimar khando moiba saidibo ko laga noi holibi moiba nasawo laga bimar holibi moi laga speciality laga bimar laga noi holibi moi amni hange rasta ai itu bimar ininga kuru lagi to koina amni hange ininga koi dibo ininga guide kuri dibo to amni han kitia district hospital monde aibo morom bar hesitate no koribi niju laga kogai bhai aje niju laga kogai khor manu aje ininga bhabna kuri ginai aibi gona iman janai dia je aro last day মই বেছি লম্বা কৈ দিয়া যে বিয়া নাপাবি লাষ্টে আমি গান শুনি থাকিব কোনোবা শুনাগান শুনি থাকিব গ্ৰীণ কমিউনিটি ক্লাব মই ইয়াকছিও এনেকুৱা কৈ কিনা তো এইটো লগা মটোতো কি আছে বোলো তো লাইক উই ৱান্ট টু মেক for now like our village as a no plastic zone even though it is a very difficult task holibi amian pishi koshish kuri aje kile mane plastic to environment de hamper kuri to environment de hamper kuri di je ami han ge manu ge aro
directly hamper kuri idura bimar khan spread hoy idura ami han mosti laga mohan like minded mohan iku ekilo miling na inga green community club munyak shu guna inga initiate kuri na je to amni han bi niju posti jan de inga kuri na je munyak shu de to ami han bi idu message to spread kuru lage phal kam je inga gonai kuri na amni han inga chabi gona ami han tree sapling ekta ready kuri na je to niju laga chak khor cam de ami han niju no helebi ani volunteers kan la hate helebi inga punjai dibo koigna itu amni han loi jai gna niju laga church compound de morom ra munyak si green community club pra itu message pra tise koigna inga loi jai na plan kurigna kiba message bi inga spread kuri dibi gona mani janai dia je hoi moi bisi kotha koi dise itu amni moi inga koi tha kan de kiba खुशी ना पालगा कोई दिशे को ले तो बरम ईश्वर नाम दे माफ करीबी and then even there's a single point that is useful for us, let us take this message forward and then bless each other. God bless Konyak youth Thomai.